فشل حلم الفوز بلقب تشامبيونز ليج بعد خسارة غير متوقعة. أعلن مدرب السيتي عن إرادة الفريق بيع رياض محرز من أجل توفير المال لشراء لاعب أستون فيلا جاك غريليش ولاعب توتنهام هاري كين. وقد ذهب وكلاء رياض محرز إلى نادي برشلونة وعرضوه على الطاولة. Segundo nombre que hubo en esa reunión, exclusiva, la semana pasada en Barcelona, fue el de Riyad Mahrez, media punta del Manchester City, y fue los propios agentes los que pusieron el nombre sobre la mesa, es decir, comunicaron al Barça que el jugador quiere salir del Manchester City y el City está dispuesto a dejarlo salir porque Guardiola quiere fichar a Jack Grealish y a Harry Kane, y eso implica mucho dinero, y Riyad Mahrez estaría sobre la mesa. ¿El Barça qué dijo?